счастлив быть сегодня с вами в Македонии. Я съм сретен денес да видам с вас в Македония, потому что сегодня очень важный момент для всего славянского мира. Затоа што денес е много важен момент за целиот славянски свет. Многие наши народы получили свободу, Много от нашите народи добили свобода, построили свои государства. и изградили своите държави. И это уникальный шанс в истории. И тоа е единствена шанса в историјата. Мы можем вернуться к нашему прошлому, к нашим традициям. Ние можем да се вратиме към минатото, към нашите традиции. Мы можем вспомнить о своих истоках. Ние можем да си споменеме за нашите извори. И очень важно, что мы находимся на македонской земле. И много е важно, што ние се наоѓаме на македонска почва. Великие сыны, начало святой Кирилл и Мефодий. Священные письменности для всех нас славян. Создатель нашей литургии. И до сих пор мы пользуемся в наших церквях языком, на котором говорили на Балканах ваши прямые предки. И досега во нашата црква ние го користиме јазикот кој што го зборуваа вашите директни предци на Балкан. Браво! Возвращение к истокам. Затоа за нас ова е враќање кон изворите. Истока нашей церковной, духовной, культурной традиции. Кон изворите на нашата црковна и духовна традиција. И вот сейчас, когда славянский мир получил возможность утвердить свою идентичность, И сега кога славенскиот свет доби можност да го утврди својот идентитет, мы сталкиваемся с новыми вызовами. ние се судираме со нови предизвици. Всегда в истории кто-то мешал нам. Секогаш во историјата некој ни пречи нам. И турки, и тоталитарные идеологии, и немцы, И Запад, турците, Восток. и тоталитарните идеологии, и Германија, и И Запад, и Восток. Всякий раз мы оказывались несвободными. И секогаш постояние било на истокот, било на западот, ние не сме били слободни. И вот сейчас мы получили шанс свободы. И ние денес ќе добиме шансата за слобода. Этот шанс многополярного мира. Тоа е шансата на повеќе поларниот свет. Это значит, что мы можем утвердить свою идентичность, Ние можеме да го утврдиме нашиот собствен идентитет но мы даем возможность другим народам и культурам утвердить свою. и даваме можност на другите народи и култури да го утврдат нивниот собствен идентитет. Это не конфликт двух идеологических систем. Тоа не е конфликт на два идеологски системи. Это право народа быть самим собой. Тоа е право на народот да биде сам на своето. И мы, славяне, мы, православные люди, должны использовать это. И ние православни люди на каждом этапе мы сталкиваемся с новыми проблемами и вызовами. Меѓутоа на секоја етапа ние се судираме со нови предизвици и проблеми. Вчера эта тоталитарная идеология была материалистической. Вчера ова тоталитарна идеологија беше материјална, материалистичка. Это был двуполярный мир, Тоа беше биполарен свет, который разделял нас. кој што не делеше нас. Но сегодня возникает новая опасность. Денеска се појавуваат нови опасности. Это другая идеология, либерализм. Тоа е друга идеологија, либерализмот. Она тоже тоталитарная, Таа исто така е тоталитарна, она глобалистская. таа е глобалистична. Она навязывает нам одну систему ценностей Значи ни дава една система вредности и разрушает традиционные идентичности народов. и го руши традиционалниот идентитет на народот. И все больше и больше народы мира отвергают эту идеологию. И се повеќе и повеќе народи во светот ја отфрлаат оваа идеологија. Все больше и больше народы стремятся утвердить свою собственную идентичность. Се повеќе и повеќе народи во светот се трудат да ја остануваат својот собствен идентитет, Защитить свою культуру, свой язык, да ја заштите собствената култура, собствениот јазик, свою веру и свои ценности. својата вера и своите вредности. Не навязывая их другим, И да не ги налагаат на други, но сохраняя их неизменными. но да ги зачуваат непоменети.
И постепенно Россия, современная Россия, становится символом этого. И постепенно современная Русия стала символом нового процесса. Мы не являемся носителями коммунистической идеологии. Ние не сме носители на комунистическата идеология. Мы не противостоим Западу. Ние не се противоставяме на Запада. Мы, наоборот, ищем хорошего понимания со всеми народами, с европейскими. Ние сакаме добро разбирање со сите народи, включително и европските народи. Но мы очень хотим, чтобы русские оставались русскими. Но много сакаме русите да се останат руси. Чтобы православные оставались православными. Православните народи да се останат православни. Чтобы мы чтили наши истоки, наши языки. Современная политика России, современное мировоззрение России. Затоа современната политика на Русия, современниот поглед на руската политика, Оно ставит во главе угла две вещи. да во прв план има две работи, две неща. Суверенитет, который мы признаем у себя и у других народов. Суверенитет, кој што ние си го признаваме самите на себе, но и на другите народи, И идентичность, и идентитетот, который тоже мы утверждаем у себя и признаем у других. кој што си го признаваме самите на себе, но и на другите народи. Поэтому и в случае Македонии Затоа и во случајот на Македонија, русские не являются сегодня носителями русификации или какой-то отдельной внешней идеологии. русите не се носители на русификација или на некоја надворешна идеологија. Мы не можем и не хотим подчинить себе никого. Ние не сакаме и не можеме и не сакаме никого да подчиниме под нас, Но мы считаем, что наши друзья и братья но ние сметаме дека нашите пријатели и нашите браќа имеют право на свободу, суверенитет и идентичность тоже. имаат право Македонский народ сам должен решать вопрос о том, какое имя у его страны. Затоа македонскиот народ сам треба да го реши прашањето како име ќе носи неговата земја. И это решение ведь никем не навязывается, ни России, никем. И тоа решение не може никој да ви го наложи, ниту Русија, ниту било кој. Это ваше имя, ваша страна, Тоа е ваше име, тоа е вашата земја, ваш народ, ваш язык. и вашиот народ, вашиот јазик. И поэтому, с нашей точки зрения, все остальные страны должны это уважать. И затоа од ваш аспект сите други земји треба да го почитуваат тоа. И название страны, И името на земјата, и выбор того союза, в котором вы хотите участвовать. и изборот на унијата и сојузот во кој што сакате вие да земете учество. Россия с большим уважением отнесется, если македонский народ, именно народ, свободно выберет интеграцию в Европу. Русија ќе го почитува изборот на македонскиот народ, потенцијално македонскиот народ, да го одбере интеграција во Европската унија. Мы с уважением признаем ваше решение. Ние со почитево знаеме вашето решение, Но мы, как друзья, как братья, но ние како пријатели, како ваши браќа, оставляем открытую другую возможность. ви оставаме отворена и друга можност. Выбор не может быть из одного. Это колонизация, Тоа е колонизација, это давление, тоа е притисок, это унижение. тоа е понижување. Вы должны иметь право выбора из двух, из трех, из других. Вие треба да имате право на избор од една од три од повеќе варијанти. Вот это свобода. Тоа е слобода. И, конечно, Россия открыта как Евразийский союз. И се разбира, Русија е отворена како Евроазијски сојуз. И, конечно, будет с уважением. Если вы будете в Европейском
Союзе, вы будете нашими друзьями в Европе. И да бидете во Европското Съюз, вие ќе бидете наши приятели во Европа. Если вы будете в Евразийском Союзе, мы будем единым славянским миром. Ако бидете во Европското Съюз, ќе бидете Один мир, какой союз, это также будет ваше суверенное решение. и ако верите да не ве говорите во никој од овие союзи, тоа ќе биде ваше суверено решение. Смотрите, как наша позиция отличается от позиции Запада. Гледате како нашата позиција се разликува од позицијата на Западот. Россия демонизирована сегодня. Русија во овој момент е демонизирана. От нас рассказывают какие-то совершенно несоответствующие истине реальности. За нас раскажуваат работи кои што не се вистински и кои што не се реални. Что мы хотим завоевать, подчинить, Дека ние сакаме да освојуваме, да подчинуваме, вмешиваться во внутреннюю политику. да се вешаме во вътрешната политика. Ничего подобного. Ништо слично нема на ова. Мы открыты принять любое решение. Ние сме отворени да прифатиме било какво решение. И ничто не изменит нашего дружественного отношения и глубокой любви к нашим братьям-славянам. И ништо нема да го промени нашите пријателски односи, нашата љубов кон нашите браќа Словени. Сравните с тем, что говорят люди Запада. А сега споредете ова со оно што говорат луѓето од Запада. Они говорят, что нет альтернативы интеграции в Европейский Союз. Тие велат дека нема алтернатива друга на интеграција, после интеграција во Европската Унија. Что только НАТО решит вопросы безопасности. Дека само НАТО може да го реши прашањето за сигурност на Македонија. Что надо отказаться от Дека треба да се откажете од вашето име. православной идентичности и стать гражданами мира. Потребно е да се откажеме од православието како идентитет и да станеме граѓани на светот. Забыть свою традицию, свою религию, свои корни. Да ја забораваме својата традиција, својата религија, своите корени. Вам просто предлагается исчезнуть. Вам ви предлагаат едноставно да изчезнете како народ. Причем так, как не представляете. Што ова го не говори во времето на Југославија, во времето на Но решение должно быть все равно свободным. Но все пак решението треба да биде свободно. Ни в коем случае нельзя противопоставлять Россию и Запад. Во никој